Mayam Grumzari adon Imbir's Impact News ni Raj NONGTHOMBAM Manung Hutna Hairiba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Okchari Ngarang Mars ki tarik kun asi Malem Pumbada Pangthong nakiba World Head Injury Awareness Day 2016 ni ngarang se pangthok nakre Manipur da su masi pangthok ki adu Manipur da pangthok ki batar ga su Manipur gi miyam da tasekna head injury awareness day si karino antarga masu makhal gi day ga su laibra ha gi question hangna basu dum gyawri khangna da mi se konga yamani adu bo hairi ba head injury gi kok ta sok pagi maram da khangan bagi no mi se kyam yamna maru oi bagi ha bisi significance to miyam da pujar ngi da mukta ngasi manu huna da ngarang gi even orga su ngasi si next day si da World Head Injury Awareness Day habsi karino masigi importance karino masigi kana ba karino kok se sohanda na karigi damukta thamba mathau tari bano haibna chingba kya gi matang da khana ne nogi damukta ngasi Impact News ki studio links in lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna. She is a Hospitals and Research Institute SHRI gi consultant neurosurgeon oibiri ba ko gi Dr. CH GAUTAM ni ahamukta da Dr. GAUTAM Taramokchari. Welcome to the show. Appreciate your joining. Good evening. Ahan question say I know intro da happen hajek hiba ko gi World Head Injury Awareness Day kok sok pagi gi matang da khan bagi no mi haise kari ge da mathau tarak libano masi kari ge da observe tor bina koi Valentine's Day ga di am tare da bu World Head Injury Day yam kana ba makhal gi awareness day gi matang da di mayam si khang khang na de masi kari warpa de ne khan bi ge da maroina masi gi no mi si kari ge da observe to kono da hobirga kari gi no mayam ikang khang na de ji kitang thai bi masi khoi gi World Head Injury Day no organize tori basi hojiki matam stage da road traffic accident tawraga head injury to basi yamna epidemic am oisale all over the world. Okay. India makta ta hairaga su India sina world da khwaidagi henna maximum number of incidents of accident causing death of adu oire adu makta natana north east su Manipur sina su mamang thana chali hojik se accident gi matang stida aduna khoina masigi safety rules mayam punsida mayam da isa su soktana pa aduga mayam atopa lambi chat pa mi da soktana ba adugi mayam jing do awareness akhoi gi safety measure mayam longna ba gi tamakta tawjabani aduga masi mayam ikhang khangna da ba khoi Manipur da sungarang khoi kangla gi nongchup thangba gate haina khangna ri ba khoi Imphal gi mai khatar Imphal ke thel chakhi bagi lambi se BD road chakhi bagi lambi mang maksida hairi ba poster campaign khoi gi hairi ba numit si gi maroi ba kari no accident da kari gi damakta kok show matung da kari masi section tharang lakho katam no haibna singbagi mayam khoi gi transport minister Dr. Ratan Kumar masama gyaw na hairi pa poster campaign si tawgre adu masi tawgi targa su paw da yaw ba targa su Manipur miyam na ngasi phaw ba ko gi head injury awareness day gi matang sida ikhang khana da bui maram se government side tegi initiative la war pa gi oidori bra handak sida di ko gi SHRI na haitare she is a hospital and research institute na khara thawa yagum mang thana pioneering tawum ujai kari ne khambi gi Manipur miyam de khang na dris mane khoina masi gi matang da mayam da awareness am pining ba khoi gi karam ba steps lauraga sigi hoji silent epidemic oira ba potsi khoi handahana ba mayam da masigi mortality and morbidity se handana ba karigi step lok sige na mayam da awareness ma pining bagi matang dani masig da khoina gari thobu kan da karigi tau sige haidi gari thobu da two wheeler sin da mayam helmet upi ba gari four wheeler thobu da so seat belt se ayam bana kanam tana phajin na de haibidi adu mase seat belt ama pharga gari thobu da safe way haibase well proven way apni hochi matam stita aduga helmet sizu mayam di ayam bana khoi Manipur di kana su follow tawna de hoji se traffic police na su kana su phaba u di hoji bote khoi na sum koi mar makta yaksang maya da regi 15 August maya 26 January maya yorpu matam da natraga new year day ga yortro gati masi irang thokane yadana helmet upta bagi fine loba de tengna jare otherwise throughout the year 365 days da 360 days di helmet upta ba kemta kenableitre helmet upaga lakpa mi haitare adudana hena chingnani yeng haiter police na so masi masak mamit kam ta udre masi yam chingnani nga mi wale masi woni check tawroge check tawga ba frisking tawga ba phar ga fine loga da badi uptana laiba mi singdoni helmet uptana yamna hero sara lai singdo phaga da ni adubu moida di yam karna hadi masi yam sam jam mi male ga thadokhi ba aduga helmet ko upalak mi sing sina masi khara chingnai ga na ramaina moi phajan ba khosam ba haidi detain to bhaita nga ki adu mati tengna je self awareness way ba changi masti da education state da koina mayam da school level digi teaching state da angang sing isi dum hujiti ga hungna helmet upasina safe way habasi angang sing da tambiba aduna angang digi horaga school level digi di college digi dum mase awareness ama to yamna
spread to darkar leiragani mas okay accident da maru ina haire head injury sing je thoi aduna helmet upa yamna mathau tai aduka koi transport department ki side maru traffic police ki side ki su strictly koi gi helmet upan basi compulsorily on bata adu helmet upa harga helmet se koi ahong ba sung mayam koi di thine matang sa da quality helmet ki wafam sun dum le do wale only helmet khatam upa na yaduri bra seat belt khatam pha ba na yaduri kari having mane adun ahan badadi masi di koi preventive measures ne du bo ahan ba khwai maru oi badi gari thori ba driver sina khoina nisa sina biganu haiba hainingi hana nisa sinaraga gari thobudni maximum number of accidents thoi ise okay masi ge khoi simple reflex action di masi nisa sina khoi reflex kitang dampen oi bani na kitang kha turn ama lobda ama tawda slow chali aduga madu reflex to dampen taw aduna number 1 aina mayam thajing ji nisa sina biganu number 2 traffic rules follow tabiu okay maduna khwaidi maru oi ahan badadi aduga secondary dadi seat belt and helmet ti adum laijare aduga masina in haining bas okay aduga khogi bike thauber oro cycle thauber oro aduga car gumba gari so thaubadadi manipur dadi mobile phone da wari sabagi chana bisi yam laiba sidhi kari havini mane hojigi matam di mobile phone se mayamna heta yamda gan tona si najare mayamna khogi gari thoring at least mobile phone je paibi gano haina hainingi gari car thorogasu khud nam tangna steering ama sana haibasiga the phone the wari sabasiga masigi khoi hand and eye coordination ji amna masi dampen tawe aduna mobile phone ji pabi da bani am phagani okay mobile phone se pabi da phagani aduga maruina two wheeler sing na su makhud ani khak pan basida makhud nam thado ga tharuk taragadi accident ki chance wangni accident thok taragadi ko kai bi chance wangni habani aduga hoje khoi doctor na takpi khiba india gi oina koi world gi oina india na highest कोई एक्सीडेंट थोपकी चांसी वांगी बने तो नॉर्थ ईस्ट दसु मणिपुर न ख्वाइदी वांगी प्रोबेबली अखोई सीट बेल्ट फादे गाड़ी सो थौरगसु अदुगा गाड़ी मचा थौरगसु हेलमेट सु उपते हेलमेट उप तारगसु स्टाइल वेना उना बुम तौरी मियो खर खतना अदुना हेलमेट सु मतो गाड़ी को अखोगी मोबाइल फोन सिमति यामना मरु उबे तारगदी गाड़ी खामगा फोन तो वारी साना बिरो अदरवाइज तो बिगनो हैबने तो डॉक्टर मतंग से लाक्सनि से खोगी only road accident khata thok pajala khoi head injury se atoppa dadi maru ina head injury se kari kari degi lakhor pe khoi sana khona bu sum yam lari boxing sana ba hockey sana ba cricket sana ba sum yam lari masida sokpa khopa ju dum chingdori branta angang macha da ahan da sokpa adaga khoi adult haigadra mature ba mising da sokpa ga khena ba laibra komai thoke ya lai masida da khoi ahan next dadi awang badagi tarak ba khoina fall from height and haini kaira kabugumba or staircase tagi fall slip tawra nandha ba ahan laman si angang sing loimak tawi the staircase kumdha bada railing paire kumdha biu adudagi angang macha sing se khoina nurse tawu kanda yam safe hoina bed ki akoi bada cushions thambiu okay phamung di am tagan manina yam common way thangni khoi opd de su angang sing yam pore sumaina phamung dagi tare haidana aduna adagi next akogi sports ta cricket ball na panba football na panba masigi impact ma legi bakanda kok ta yegi bakanda instantly di patient da kaimta tawdabadi yai adu kona tap tap na maonda ma kok chikpa oba khotpa tawra agadi e brain gi manung da e changsel la habigi indication ama pira ini madu da masi akoina yam section gadabani koina kok ta sokhra matung da kari kari symptom lakadagi haibadu mayam khambi gadabani okay symptoms ke lakpe to khone di khitang yesal lurga ngaki on na ba phagre na leithok uruga matung tarak tha tare long run da masi yam anaba haidi yam sathi bu oram basu orpa ya aduna koina karam ba symptoms isa da feel to ragadi koin uba horgadi masi brain da natraga kok yam sathina sokbu oramani na koi doctor da recommend haidi yengbu yabsi masida khoina isada natana laiminaba mi sing asu imung manung gi mi nasu dum khangma me khoina section gadabani okay so aba matung da khwaidagi important di khoi gi gyan mang gi bra haibana mayam dum hangnargani so matung da gyan mang ba legi bra haidana loss of consciousness legi bra haidana adugi ama yeng lairagadi important boy adugi matung da kok se adu yamna lumlaga chikaga laiba adagi isasi yamna khoi hantoning ba oning ba phauba or obasi yauba aduga yamna haksang si drowsy wera ka yamna tumning ba adagi khoi family member na ma si yamna irritable hoiba khoi di yamna kaismo kainom hangmubada gyan ta da ba matam mafam mi kitang ka confused chalakpa adugumba symptom laiba masigi symptoms si usually khoi pung kun mari da gina ni phuni pani munung yam lakal le mase okay aduna kok china thiengai ro matung sida thengro matung da aduna khoina first 72 hours si lan gragati safe way gele yam matam da aduna first 24 to 72 hours si khoina yam section na masigi symptom ni khoina okay no mi bok ki chang se
नुमित हुमनी बोकी जांगसिदा केम तौदना लांथोखि तारगदि केसु तौरोयबा मदु लांथोखरगसु अखोय अतोपा लैरी कोई क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा गायना लैरी मदुदैदा सिम्पटम लाकपि याय नुमि हुमनिना लोइनमक लोइबदि नत्रे मदु मतुंगदसु फर्दर अप टू इवन अप टू 2 to 3 months बक्ता सिम्पटम लाकपि यारी अखोय क्रोनिक एसडीएस हाइदना अहन सिंगदा सही हुमफुदगिना हुमद्रा 70 years की मथक्ता लैरबा अहन सिंगदा अहन लमन सिंगदा सिंपल अखोय बाथरूम दा स्लिप तौरका तुसनबगुंबा थोंगी मचिंदुगुंबा खितंग कोकता खितंग यैगिबा अदमाय तौरगसु सिम्पटम से तब तबना ऑनसेट लाकपि लै क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा हाइदना सिम्पटम जे कोई स्ट्रोक के टाइप ता लाय सिम्पटम से कोक चिकपा साइड अमा पैरालाइसिस तौरकपा चटपद ngamaktaba balance pubu ngamaktaba sunguma symptoms se laagadi ahal lamanda sunguma tawragadi either akoina smaina ama sokhi haibdi ningjangaga kok ta I changam bi ai haibsi su mayamna ningsang pi haina hainingi okay ato kok ta kariba I guma changam bo oram me khalase atu targati amase diagnose tawbugi natraka treatment gi kena process in koi tawden to asigi duna hek symptoms ji chingnaba ma oiragadi immediately medical attention lobigidabani akoigi emergency khangde OPD da attend tawbiraga akoina madugi symptom du yengaga CT scan ama lobi yai CT scan du yenga matungda akoina CT scan is first line of investigation ni masidi da koi clear khangani bleeding acute bleeding laibra laitabra or chronic haibadi kuiraba blood laibra laitabra haibasingdo loinamak yam seng u phangani madugi matungina koi yam thuba action loba darka laiba laitabra haiba matungina koi treatment chathagani okay makha taba treatment mathok tabra habdudi CT scan gi reports ningthina yenga matung da study tor matung da logani habni adubu maruina hariba khudong thiba mayam se thokna ba aduga head injury se ayam bana koi India da Manipur da road accident da thokna mar moidana mobile phone season bi da ba gari thok matam da rego gari macha organa helmet madusu quality leiba ISI mark leiba helmet upi ba aduga gari makhong mari pan ba thobi ba singna koi gi seat belt si matai da style ga damakta thambi da ba madu phar ga thobi ba hariba chekthum tharang khras tawba taragadi accident thok matam da su khara makhai di head injury sing ba sathiyo makal gi injury sing dagi khara makhai di safeguard to bangam have any on the no brand to break matung da khanda wapam mayam la jari break the yam thon hanjarake impact news meng ta thon after the grand success of previous year exam Delta Tutorials for CBSE announces Foundation Course 2016 admission open for Foundation Course a class starting from 1st April 2016 and also Novodaya and Sainik special features. Provide full printed study materials with probable questions. Only 30 students per classrooms. Focus on result-oriented and knowledge-based. Regular test series and mock test. Available van service and hostel for boys and girls. For details, please contact Delta Tutorials office within 10 a.m. to 7 p.m. Kwakatel Airport Road, opposite Oil Pump. Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ahanba lakpi ba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna hingjagan ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. Welcome back. I am Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM Manung Hutna tanga si khana jermi ba si ngarang pangthokiba malem sinba thuna pangthokiba March ki tarikh kun khudingi pangthokiba World Head Injury Awareness Day gi matang dani aduga break ki mamang da koi khana jaki bata doctor se koi gi she is a hospital and research institute ki koi consultant neurosurgeon ni Dr. CH GAUTAM adu doctor ga koi khana jaki bata break ki mamang da maruina koi gi head injury si road accident na ayam mathokali hai adubo road accident thong matam da mathang question ji doctor lakche doctor road accident thong matam da ayam mana koi gi mayam se accident thong matung ma omjal la yeng leibagi chanabi hai ga mani budi adum toina adum thoe aduga mu hospital ta na porpa matam dana ayam mana ngasai omjal la yeng me mising am ta pukhalak ta ba police no ina pukhalak pi mami ju tari matang sai sida omjal liba mising dona di aseng be haro ga di accident thok pata khwai di ahan bu eye witness moin oi duni adu moina phat tawbiraga hospital la pukhalak tar ga di ana ba do kharam khadi kan bangam dok sumali adu matang sida kari habiningi aduga akoi bada yeng ba miyam don yeng bi muta kari precautionary measure masi ka thawai kan gudam tamako hadi ka ke to bu ya ge tang haibi yani haji
aduna mayam na he womjan laga yeng biba kanta patient ama khoi gi hujita golden hour na ma leije khoi huji ki science ta pung ama gi manung da emergency measures mayam je khoi na first HCP horagadi more than 50% of the cases khoi si banaba se khoi na kan mangam me na hainare aduna mayam na hek thaina bada yeng bagi muhutta changsil laga makok ta kadai dagi I thoi bano haibadu yeng biba madu gi do khoi na phi ama ni yasen bani khangde aphang ba pot amana something ama pressure ama pirga su I tho onda ba makok ta number 2 adagi magi sor hon basti da sor hon liver hon da brani yeng biba I tho khot ba mazai da khoi gi ayamana mi se sor phulaga lagi dum yam oigalle aduna aduga khoi gi ngaksam si cervical spine si yam maru oi karium kan paralysis to si yawi so matung da adana ngaksam si sujalaga leibra haina yeng biu mangaksam sujalaga di at least collar budi phangoroi road side ta di do at least mangaksam je khoina mathak ta inkhat piraga kitang ka airway se kitang nuksit sor hon bada nuaina ba dagi hanto khto ba tawraga su lungs ki line da sanction gi dana aspirate tawdana ban haini akoina adna patient se chepaga thambiu bleeding tawragana pressure bibiu aduga mangak sam stable wain thambiu alo doctor chepasi akoi lungs yet laibani na yet lob na chep ka da oi de chep ka lungs ti ani side ani mangta aduna side chepada karim ta kan to boleite yet to worsu ai oi de worsu ai okay adugi di side kem ta leite ba o chepi rani aduga kok si thangat pi ba mathok tari kok se khoina mangak sam ti thangat pi ba sor hon ba nungai na ba adagi I ga thop khot ba naton I yam tagalli na khong dagi I thokalli ya dagi I thokalli madugi I sing do hakene rom the lungs rom da hajin gidana ba adugi tamuk tani hajirisi okay aduga koi gi de punga golden period pe biberi punga magi manung da phalok taraga di 50% of the chances akoi sibana abadagi kan banga mi hari adu aya mana koi manipur gi casing da mayam se koi manipur gi law and order situation phatabi or masu ai eye witnesses mayam sina aham thengna ba sing sina khudak ta hospital pukhatri se hadi moi da oina last ta question police na question tarakani medical legal case ta akhoi gi baduda trap to gini habi gi type ta sum khanba wei san edubu masi gi wa sing lam thadu ga at least as a human being when thawai ma kan muju help to wi haina I hajani okay khudak ta hari ba doctor na takpi khiba step khar se follow to bira ba aduga immediately yari makai hospital da yo birak tar ga de phane adu doctor koi manipur da di trauma center ha ta sman accident ho matung da koi gi treat to na ba direct pukhatna ba trauma center so amta leiti masi trauma center gi aduga koi ambulance service hai tarne oi mayam tumi hai mayam je plok omse le yeng maram su koi sum ba pick up service hai tarne mani masi leita bi jor mo ya kwai gi aso problem se masi mayam khanga da ba se okay karamba phone number da call taw sige kana da hai sige hai bani khwai digi mayam khanga da ba se ana masi gi khoi gi ambulance ki phone number ama changi mana khoi gi hospital site gi sija da gi su handa khoina anoba ma ambulance service haujare masi dai da phone number se direct call to biraga di ambulance se am thuna thalak pi agani almai to na government gi site gi su masigi matang da khoi gi emergency call number ama tawraga ambulance ki service ama pina basu mayam da masigi facility phangam ba fare maduni khwai di maru oibati transportation patient gi transport to base yam thuna accident site gi yam na chumma mong da achumba mong da patient du yam thuna medical setup amada pubirakpa masini khoi gi mayam na mapana su ubiramgani sometime western countries se khoi helicopter bong na ba helicopter na bo on by air bong to punari ni patient se almai tok da yam thuna transport to biri gai thuna yengi gai patient na khoi na save to bong amjagani okay matang sai da khoi ambulance service si not only private khatana tana ga megi site gi yam chauna masing hengana mathok tai at the same time public sing da hai riba ambulance services gi number ama su khangu mathok tari madu katana khoi gi lifeline oidana mayam si save to bong amgani adu matang sai doctor khoi gi cox isu yam thokan ba hai tare I yam thok tara ga di accident thodi kokte I ja am thokali masida mayam si me I u da me pai na dana ki changba ki bu su mayam yawri I yam thok tara ga di kokta masi kai ke to we do kokta I thok se manung da I thok bu de khoina khangmu ngamaroi at least mapan da uri ba I thok bu du madi at least mayam na areba something fee gumani khangde rumal gumani khangde amana madu yasan biraga pressure pibiyo I do khakna ma tobiyo khakpu bungang mudra khoina phajam ga di kokta di khwai di important pressure hek biraba kokta mapan da skin da thoi bi I di lepkini adu kari guma check khai ba nungai ba mam urak tar ga di madu khutna paisen ba na ki bam yawra ni ba adu atai matang ri mana dui matang da di ideally di aseng ba scientific da khoi glove up sin ga da bani okay hajigi matam se ta laina makhan makhan leibani na adu bu kudaki oi ba gi wani at least madu da khoi gi ngamba angamba hai ba tare ado koi kok ta hai tar brain da koi E C chang he ga su ma hai pet hai na batai masi E C chang ba hai jan calculation sina
ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯖꯥꯠꯂ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯖꯥꯠ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯁꯣꯛꯄꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯒꯜꯂꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯏ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯛꯖꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯖꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ CT ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯤ ꯀꯣꯃꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯗ ꯏꯟꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯚꯤꯌꯔ ꯍꯦꯗ ꯏꯟꯖꯔꯤ ꯃꯣꯗꯔꯦꯠ ꯍꯦꯗ ꯏꯟꯖꯔꯤ ꯃꯥꯏꯜ ꯍꯦꯗ ꯏꯟꯖꯔꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏ ꯊꯣꯛꯏꯕꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯧꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯗꯤ patient more than 80% of cases of head injury ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯨꯗꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯕ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ CT ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯂꯧꯔꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯞꯀꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ब्रेन इंजरी है TBI सी कंट्रोल तौनुगीदमक्ता एक्सपर्ट हाइगदरा फैसिलिटी हाइगदरा टेक्नोलॉजी हाइगदरा मसी खितंग वालें हंबीब्रा करी हाइबिनिंग मसीगी मतंग फैसिलिटी दा कोई कैमता अवाट पर लेत्रे अखोइना लोइनमक एनी टाइप ऑफ इंजरी अखोइ डील तौबो ngami ऑपरेशन तौबो ngami ऑपरेशन दरकार लेरगदी करिगुम खरादा ऑपरेशन दरकार लेतबिदा अखोइ वेंटिलेटर हाइदना मशीन अखोइ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पीबा मदुनी याम मरु ओइरिबसे आयाम मतमदा पेशेंट कोमा सखि पेशेंट जिंगसे अदुना particular good ICU setup हाइबम दरकार लेर अखोइ स्टेदा ICU बु फजना सेटअप लाइदना राउंड द क्लॉक 24 आवर मॉनिटरिंग ने अखोइ तौरिसे हेड इंजरी दा मसे अखोइ यामना एवरी मिनट एवरी आवर जे अखोइना पेशेंट सी करम मोंग त बिहेव तौरिगे अखोइ साइंटिफिक अखोइ मॉनिटरिंग याम लैरे अखोइ मीट के प्यूपिल्स यंगबा ब्लड प्रेशर हार्ट रेट मैम मदि मैम सिंग लोइनम मॉनिटरिंग तौजर मदुदे खितंग हे प्रॉब्लम लारक यावरकपदा अखोइना CT स्कैन रिपीट तौबा अदुगी मतुंग द एक्शन लौरक याम तौजरी अखोइना अन मसे यामना डेलिकेट ओइबे कनोनी मैनेजमेंट अदुबो अखोइ तौबो ngami तौरी अखोइ सक्सेसफुली वी आर डूइंग अदुगा ऑपरेशन अखोइ तौवे मेनी लाइव्स वी हैव सेव्ड अदुना मसे द अखोइना आइना मैम द हाइजनिंग इसे मसीगी मोब की मतंग ददी ब्रेन द ई थोक बाहाइबसी करिउम कांदा सडनली याम थुन हेजलकपसु यावी एक्शन लौ नंगौदबु यावी करिउम कांदा पुंग अमगे मांग द लौगिबा CT स्कैन द नॉर्मल ओइरमगसु पुंग अहुम दगिना तरुक की मतुंग दमु लौबुदा ई दो अमु हेजलमबसु यावी अदुना अदु मसी अखोइ सम टाइम डिटेक्ट तौ गमबंगदबु यावी अदुबु अया मतम दिदे अखोइ अदुम डिटेक्ट तौवे अदु डॉक्टर अमन अखोइ सानरोइसिंग अदु सानरोइसिंग की मरता सानबम डिसिप्लिन मैम सी मरसिदा बॉक्सिंग हाइतारे बॉक्सिंग थेनबसी यामना थिंगाइनबसी कोक्तसु याम सोकली अदुना मा पासिंगनसु खरंग मिथ हाइगदरा सोकप सोकतबदे खंदे मिथ हाइतारे सानहनिंगदबगी अकीबसु लै फॉर एग्जांपल अखोइ बॉक्सर गी अफाउबा अखोइ मोहम्मद अली सी ngasi timing sida koi Parkinson disease oidana makhus paralyzed tawraga masa se lengba ngamna lei maduna yam chawba example ni ka chuma am haine kari haibini makhoi gi time to time koi gi kok si brain je scanning to mathau ta dribja ta bazat adudi ta de na khale main di most important ne khona mayam da sanab da sokali se akhoi gi sokra batung da symptoms ka lakandi immediately akhoi lucid interval haiba ma lei interval matam ama akhoi gi brain gi manung se da e se collect tawgi matam ama lei akhoi extradural hematoma haine se da e se hek sokhiba ga haktang ti gyan mangaga adi matam ji ma normal mai leigani adubu another 6 hours 3 to 6 hours or even 12 hours ta okay extradural hematoma se tap na collection tawraga ma se gyan mangi ba aduna adu makhan gi ayambana common waigali plus sumaina sports hanagi the brain da impact yam pi gi basina brain gi neurons sing da damage tawraga in the long run da sumba disease lakpasu ya adu may not be related aduna waigani haibadi khoi scientific proven evidence ti laite adu doctor khoi gi atopa laina sing de khoi toi toina khoi hospital sing gi site gi orgasu NGO sing gi site gi orgasu khoi medical free medical health camp kum tawnari mid ki even हार्ट की बहुत तौनरे हुजिकांदी तोइन तोइना अदुबो खोगी कोक सिसु तोइन तोइन थेंजंगबा थोंग द खरा येशन मगुम्बा हौगलकपदा थोनाव लेम येशन मगुम्बा सि तोइन तोइना दम मियु खदिगुन थेंगनै अदुबो ngahaktangi khoi naaba phagra matungda pharmane laithoi adu madu long run da anaba sobo osalakpasu yai adu masi khoi summa makhalgi health camp ku masi mathau taba jala masi matang dati are khoi madu kokta haipetang yesalu gi dam tadi ju hospital chalaga CT scan duri tawning tabni na summa makhalgi sidi mathau tang khanbibra माने अखोगी हेल्थ कैम्प तौरगा मैम दा अवेयरनेस पीबदी याय अदुगा याम कन दि गन तौदे बसिगी अखोना खंगबदी नॉलेज लेबा म चंगी मस्तिगा
खितंग सोखरगा अइना ngsa hawrakpad haijagi baduni symptom sing do khoina khangba द मदु symptom sing do clear waragadi karim ta kiningai leite मदुगी do khangagadi khoina darga leba kanda khoi help lo wi medical help okay okay kokta arum arak na yai khiba accident thokiba yesen gi khochen gi blai taragadi मधुगी मतुंग थोलप सिम्टम सिंगदु इसादा चिंगनाबु ओइतारगदी मधु इमीडिएटली डॉक्टर द कंसल्ट तोबा याय हेबनी अदरवाइज थोइदुना चिंगनानि आइदि लेते अदुबु अवेयरनेस खंगबसिना ओनली कीनी ओनली मसिगी लाइवोंग हाइगद्रा मसिगी ट्रीटमेंट अमसु प्री ट्रीटमेंट अम ओइरी ऑन दैट नोट ngasi ओइनदि मनु हुनगी थरमसे मतंग खाइदे लोसिनजरगे ngasi की थरमसिदा डॉक्टर गौतम लेंबिर थरम ngasi की थरमसि मपुंग फानबि दंगता डॉक्टर बमुखन थागच होंदुकचरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग thank you मसरे ngasi मनु हुनगी थरम ngasi की एडिशन से करम तोबि बगे खो खान बिरप यागनी कोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा खोगी फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा जॉइन तोबिरगा कमेंट अमदि फीडबैक था बिरप यागनी with that this is Raj Nonthambam signing out see you same time next time at prime time have a good night